Kajing kharwet kabana kapot jong High Court Mekhlea yeki karkhana ko ke badan po shallang kala pelong yeki bos sarkar ban shimkhia ba ban pha pynpra no yeki hading kajing pun khalam ke hoin ki karkhana ka badan shallang ha kasi sa jan mantaka sngi pat ka shifo tarik unai tong araja ulai sa laitali ki karkhana ka sha pynpra lengba ka hukum jong deputy commissioner ka West Kassil district uba karat arasan kendait Deputy Commissioner le thu bagdan hadu san phenyo tali ki karkhana beaiñ po shallang leina kini ki san phenyo tali khasau tali ki dikyo jingbet lengba ka single window agency tamba hadu matam pat sha ban play ki le thu ru manaka leng ki board district la hukum ban praya baro san phenyo tali ki karkhana ko ki badan po shallang le ka jingli ka bami kalong kumno kini ki san phenyo tali ki karkhana ko rani ki karkhana san duyong kila ban ïeng hakate ka jaka hadu san phenyo tali thamlio jingbet na ki board sarkar But kumno ka sarkar ni kisan bila dap ka shupay. But kamle ay yakin ki karkhana ki bisi yang ya. To na namday nakahukum nakajing simisar jak High Court Mekhlea. Hatu ki karkhana ki yang beaiñ yang tay. But shanu ki siu ka khajana. Manubalum yakin ki khajana but kanu ki yo khajana. But shanu ka khajana kabalum ni ki karkhana ka lej. Hatu kan long kambalong uduyong bakale ka plaji ki rusimat but kamle kitna sarkar kini kini jingkeli ke bagi bos sarkar buat komjuru kini upai mbak ki ban keli ya kini ke sarkar ke benta double happen हुआ फिल्मी